Pradene nalih kedekan Yusuf subuh madan pantes subuh dangkep madan Yusani dewone jeneng mesti ngelah sebuah dewa madan suwo darmo ngelah pengupo jiwo lantas si dewa aduh mesti ngelah gegelan nah ini subuh Yusuf subuh jangkep subuh darmo pengupu jiwo subuh ngelah nah ini patut lanturang dewa matur murang dekening ramo aja ngarang masuk sang dini subuh apa sido engali dewa masadok dekening ramu digorang dekening ramu me bapo yang kenganten deket abad bakal ngerangsuk pawiwahan me aji apu dewa ratu dini buku kesiratin muto sandiwani kena iramo bakal ngelamantu baru dong Cina iramo bakal lego nampi kadirasa sing ngelapis liang kena iramo kina bakal mau saho bakal ngaliang anak buku dewa anggur ngupo karya anak buku dewa nih gales nunasang dewa gegesan-gesonan bakal nunas
nunasang ane madan dino melah ane madan padewasan ringana kisane ngambek kang warigo dewasa reng anak kangen riri nadu sinai ramo bakal nunas padewasan kalah melah tekening sang merago pradnyan wikan tekening ngamargiang padewasan warigo padewasan nangun yadanya bawi Dewa Ratu tuh kalane lantas nangun yatnya manusia yatnya pawiwahane di pemekas wenten alih miwah madya lan utami Nasuwe manut kecaping sastra unagan yadnya sinado ane madat unaga nista madya kelawani utamu susemane sami unagan yadnya nista madya kelawani utamu yen alite buat tetua kiadnya kesuksemane sujatine nak patuh sujatine jenengan nangun yadanya nyikut napa mekas dikalaning nangun yadnya dini patut iraga ngangon sikut taring ukudan sikut taring pedewekan sampun nang jeng mayadnya mengulah laku manut sastra mangdone sidur yadnya ane madan yadnya sakwiko yadnya ane madan nganutin amek satuang kalaning muyatnya muyatnya dia ngolah laku pengjik serba wah pengkaden paling mewah pengsing lantas lantas ini nyalanang yadnya benjang pungkur pangten nyesel ngapeng sing beli penulian maksudku di kalaning moyatnya do ngelar-gelar senit ngemak yatnya ane gede sina bakal kejokan pengsil lantas mani puan subane siwut meyatnya metu lantas pari selsel metu lantas mekahangan ngobat abet sastra draseti Nulian beli penyemaksi ketalaneng moyatnya lantas sedo
mawena lantas tu sastra lantas bakat obat abit destro lantas bakat obat abit lantas ulian sing benar ben ngamekang yadnya sang wadah sang wagering catur widya Wido punika ulang nuntun keramo sidang ardi karenan kesami katuntun masalah abang mawinan jagat terdelok di dalam ida katur ngalap kirtin idenelwi katurang anak istri kangen Arabia Brahma wiwaka puniko atur yang kita muastu Brahma wiwaka ucapan pawiwahan sani pinih utamu sandra pawiwahan sani jagi darta yang kikiang puniki kaler luwih pisang tungil kramani wenten ring jagad nangun yane sani agem pisan
Mondot wali Sang Hyang Manuk Nur Panditu katurang muput yadnyane puniki Mapat mupet yadnya sampuni ide sang panindu muputrang yadnya suci punika sang wiku daksina ngaturang daksina ring sang panditu Putren dan diajak sang yajeman ngaturang panditu ngangen rabi sang sulinge katurang ring sang panditu muput yadnya kangen arang nikah Dewa Dewi pawiwahan sekadi punika taler utamu pisan muwastu dewa wiwahu